Республикатағы көрбеттер обществоларын көғіләхіннен ғорны ұлығын кенегер бір жігістәққа сақымат күріқті хиттеріліне. Отуттан тақсы кіттачы бастың атылары хенкерісті. Сахмат курдук устук ойну. Бош эссеннеске кен артык тахарбыт Иван Егоров. Уйбан горный берихигер көрөктеги бет улахан телехинакты кытылынна. Манна опсая оттан такса кыттачы ойнято. Иван Николаевич бу сака хелигер төнче 904 жылдагы бастыкы чемпионат титулы бутер бастыкы чемпион болар. Иван Николаевич био общество бутер отобос колага үлгил кемигер оголорго 6-15 жылдан энтузиаст тренер болар. Хакымакка домакка. Үгүс кыттачаң ардас көйерехин болбакка. Ойнуттан духуюны ылан үрдө көттө сехергехан сыңнанан жээлергер таркастылар. Көрөктеги нахачугайдык терилибит астынабыт ахан нахачугайдык көссүбүттере горной бердигестэ жоннора. Тух бар бу көрбөттөргө хакыматы добаты оголорго үйрөтен бие жоннорбут кораттан көрбөттөр бары Россияга бараннар олох первый 2 месяцтен түспөт ойночулар. Түмүккө спорт мастері кандидат Дмитрий Донской сетте кайылаах чемпион үрдүк атын түптэ. Табу университет. Ону тун бэмэн үшө качествола жакарис болимена. Республика конечно ойнап болдум, но техникте. Иван Николаевич Егоров сахматы таханан поэт быгытынан улханны тыктанар. Кене литературага талаана ураты туспа суоллаганан агыллар. Михаил Мордуской Мехута, Саха телевидениента Горной.